Ko te hunga mahi kai, nā kairanga hau, rāta ko nā kai whakahe I whakakāo atu ki te wānanga mana motuhake I ngā kai, kia tautina I ngā pātaka kai mō ngā reanga e heke mai nei. Anei nā whakamārama. He iwi no ngā tōpito o te motu o te ao hoki te rāhiri tia nei ki te māhurehure marae mo te rā tuatahi o tēnei hui. Ko ngā pānga o te whakaotanga, o te anga haurawa, o ngā whakaaetanga tauhoko herekore I ngā kai a ngā iwi taketake, ngā kaupapa kōrero. We're at an absolute crisis at the moment. We face a biodiversity collapse, our food systems are broken, our planet is warming and melting, and our soils are really degraded. So when we talk about food sovereignty, yes, it's about the food, but it's also too about the seed and it's about the health of the soil. So healthy seeds for Indigenous peoples means seeds that are free from the capitalist markets, seeds that have not been commodified or had patents on them. E toru ngā rā te roa o tēnei hui, ka wānanga I ngā rangahau me ngā mahi e hāpai ana I te rerenga rauropi, I tū whitakai, I ngā hurea tuku iho anō hoki. The majority of our seeds in our food system are owned by corporations and they're not actually owned, or not owned, but held in the hands of farmers. So what our conference is about, it's about ensuring that Māori, that we are holding our seeds, our taonga seeds, and we're creating networks for Māori communities. Mō Annette Skyes, he hui hei whakamārama I te tangata ki te hītori o tēnei hui. Kāwenata e rua nei he whakaputanga me te Treaty o Waitangi. E whakaro I ngā whakahaere o ngā tipu ki te kāwanatanga o Te Ahikaa. Kāre mātou I whakaihia ka poro tehi. A muri I tērā, ka haere tonu te mahi a te waka kaiora. Ki te hāpai I ngā whānau I ngā hapu e kia nei I te whai whakaro mō ngā organics, mō ngā kaupapa hohunu e pāna ki tā tātou nei whaia. Ko ngā kōrero tā apirana ngata e hangai tonu ana ki e nei rā, ā ana mata noa. Ko tō ringa ki ngā rā kaua te Pākehā, hei ara mo tō tinana. Ko tō ngākau ki ngā taonga o tūpuna Māori, hei tiki mō tō mahunga. Kei te hiahia ki te patipati ngā tamariki mokopuna, kaua e huri tuara ki toa Ao Māori. Mau tonu I ki ngā whakaro me ngā mātauranga Māori. Kei reira te reanga a mō ngā whakatipuranga kei te haramai. Koe nei nā ki te ngā o te hui nei. Te Ahikaa Trotman, te Ao Māori.